F'temp mill-isbaħ tipiku ta' dan iż-żmien tas-sena, il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa fil-Berġa ta' Kastilja sitt mexxejja Ewropea għal summit ta' pajjiżi fin-nofsinhar tal-Ewropa. Din il-laqa bejn is-seba' pajjiżi hija inizjattiva li mdiet mill-Prim Ministru tal-Greċja Alexis Tsipras fl-2015 bl-ewwel summit isir is-sena ta' wara f'Ateni. Il-laqa tal-ġimgħa kienet propju s-sitt waħda l-ewwel waħda li saret f'pajjiżna. Għal-laqa attendew il-Prim Ministru Grek Alexis Tsipras, il-President Franċiż Emmanuel Macron, il-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte, il-Prim Ministru Spanjol Pedro Sánchez, il-Prim Ministru Portugiż Antonio Costa u l-President ta' Ċipru Nikos Anastasiades. Fil-bidu tal-laqa, Dr. Muscat qal li dan is-summit huwa wieħed kruċjali għax qed isir fi sfond ta' deċiżjonijiet li qed jittieħdu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u għalhekk irid ikun żgurat li dan ir-reġjun ikun parti mit-teħid tad-deċiżjonijiet. Dr. Muscat qal li dan is-summit qed jittella fi żmien ta' inċertezza d-dinja u li f'dan l-ambjent l-Unjoni Ewropea hija mistennija li tilab l-irwol sostanzjali billi tistimola l-istabilità u tkabbir fil-Mediterran u lilin. F'dan l-isfond, Dr. Muscat fakkar fil-kliem li huwa sejjaħ bħala kważi profetiku li kien lissen l-eks Prim Ministru Domingo Mintov meta fis-summit ta' Helsinki fl-1975 kien qal mistax ikun hawn paċi u stabilità fl-Ewropa mingħajr paċi u stabilità fil-Mediterran. Our vocation as Mediterranean countries was always to promote peace and stability. In this context of a world becoming less, not more stable, we still believe, as a country, in the Mediterranean chapter of the Helsinki Final Act signed in 1975, which includes the most prophetic of theorems. We know peace and stability in Europe without security and stability in our Mediterranean region. Fuq dan il-prinċipju, Dr. Muscat qal li xogħol l-Unjoni Ewropea huwa li jiġu salvagwardjati id-drittijiet taċ-ċittadini u li tinħoloq strateġija għal iktar tkabbir ekonomiku ħalli jinħoloq iżjed xogħol. Madankollu tkabbir ma jkunx sostenibbli jekk ma tiġix miġġielda l-isfida tat-tibdil fil-klima. Fisser li l-Ewropa għandha tintensifika xogħolha fuq l-istrateġija tal-klima ħalli jiġu implementati l-obġettivi tal-ftehim ta' Pariġi. F'dan ir-rigward irid jiġi żgurat li jkun hawn konnessjoni tajba fil-Mediterran bħala kundizzjoni għal suq tal-enerġija operabbli, sostenibbli, affordabbli u sigur. Dwar is-sigurtà, Dr. Muscat spjega li l-instabilità fil-Libja hija teddida għall-Unjoni Ewropea. Saħaq li l-waqfien mill-ġlied u diskussjonijiet mal-ġnus Magħquda biex jiġi żgurat waqfien permanenti għall-ġlied huwa l-ewwel pass fi triq twila li terġa' tinbena l-Libja. More importantly, security remains crux for our region, and I would dare say my country too. The instability in Libya is a threat not only to us as a country, but to the European Union as a whole. Our call for engagement with the United Nations to ensure a full and comprehensive cessation of hostilities is only a first step in a very long process of rebuilding Libya. Dr. Muscat fisser kif dan jintrabat mal-bżonn ta' stabilità fil-kontinent Afrikan ħalli bekk tiġi attakkata l-eruq tal-problema tal-immigrazzjoni. Il-Prim Ministru Malti sostna li l-pożizzjoni ġeografika tal-Mediterran jagħmel dan ir-reġjun suscettibbli għall-immigrazzjoni. Filwaqt li saħaq li sar progress biex tintrefa' responsabilità ta' dan il-fenomenu, Muscat qal li hemm bżonn mekkaniżmu permanenti fil-kuntest ta' politika tal-immigrazzjoni bbażata fuq bilanċ bejn responsabilità u solidarjetà. Il-Prim Ministru Malti temm ir-rimarki tiegħu billi esprima tħassib dwar l-eskalazzjoni tat-tensjoni bejn Ċipru u Turkija fl-aħħar jiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.